Turabizi ko yagaragaye muri filime Pushpa nk'umubyinnyi. Ese wari uzi ko ari mu bakobwa beza bakina filimi mu gihugu cy'Ubuhinde muri uno mwaka? Ushobora kuba utunguwe cyangwa ukaba wari usanzwe ubizi. Sirira ni umwe mu bakinnyi bakunzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu ni umukinnyi wa filimi mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba akina filimi muri leta ya Telugu, ariko akaba anagaragara mu zindi filimi zitandukanye. Yavutse ku ya 14 Kamena mwaka 2001, gusa afite inkomoko mu gihugu cya Amerika. Yatangiye urugendo rwe rwa sinema akiri umwana muto cyane, mbere yo gukina nk'umukinnyikazi wa filimi wabigize umwuga, akina filimi Kiss yasohotse mu mwaka 2019. Nubwo yaje kugaragara mu zindi filimi nka Peri Sandand yasohotse mu mwaka 2021, Damka yasohotse mu mwaka 2022, Ganturu Kalam yasohotse mu mwaka 2024, ndetse na filimi nziza cyane nka Mas Jatala yasohotse mu mwaka 2025. Uyu mukobwa kandi yatsindiye ibihembo 3 bya South Indian International Movie Award. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'umukinnyi wa filimi ukunzwe mu gihugu cy'Ubuhinde, uri mu bakobwa 10 beza bakina filimi mu gihugu cy'Ubuhinde muri uno mwaka. Uyu bamwita Sirira. Ntibagirwe kugenda udakoze follow, kandi wibuke gukanda subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Tuguhaye ikaze. Sirira yavutse ku ya 14 Kamena mwaka 2001 mu muryango ukomoka muri Telugu, avukira i Detroit muri Michigan, aha ni muri leta ya USA. Gusa yarerewe i Bangalore, aha ni mu gihugu cy'Ubuhinde. Ababyeyi be bakomoka Ongole, aha ngaha ni muri Andhra Pradesh. Bivuga ko yakundaga kwasura kenshi akiri umwana muto. Mama we yitwa Solanalata, akaba ari umuganga ukomoka i Bangalore. Gusa igitangaje mu buzima bwa Sirira nuko yavutse papa we na mama we baratandukanye, ndetse se ubwe ntiyemera ko Sirira ari umwana we ku giti cye, kuko atangaza ko yavutse nyuma y'uko ashize igihe kinini yaratandukanye na mama we. Gusa ibyo ntibyatumye Sirira acika intege, ahubwo yarakoze kugira ngo agere ku ntego ze. Sirira yagaragaye bwa mbere muri filimi ya Telugu yitwa Chitragada yasohotse mu mwaka 2017, aho yakiniye yitwa Sindhu Torin. Iyi niyo yabaye imbarutso yahageze uyu munsi, kuko umuyobozi wa filimi A.P. Arjun yabonye amafoto ye nyuma yo gukina iyo filimi, bituma amuzana gukina filimi muri filimi yagaragayemo yitwa Kiss yasohotse mu mwaka 2019. Iyi filimi Kiss yatangiye gufatwa mu mwaka 2017, ubwo Sirira yari ari kwiga muri Pre University. Iyi filimi Kiss yasohotse mu mwaka 2019, ndetse ihita iba filimi yakunzwe muri uwo mwaka, kandi yinjije amafaranga menshi atagira ingano. Gusa Sirira yakinnye filimi nyinshi zigiye zitandukanye kandi zakunzwe, zikanamuzamurira izina ku ruhando mpuzamahanga. Twakubwiramo filimi nka Bharat yasohotse mu mwaka 2019, Peri Sandand yasohotse mu mwaka 2021, Damka yasohotse mu mwaka 2022, By To Love yasohotse mu mwaka 2022, James yasohotse mu mwaka 2022, Skanda yasohotse mu mwaka 2023, Extraordinary Man yasohotse mu mwaka 2023. Agukina Pushpa 2 ako yakina nk'umubyinnyi. Yagukiniye filimi muri uno mwaka yitwa Robin Hood, akinamo nka Nila Vasuderi yasohotse mu mwaka 2025, Junior yasohotse mu mwaka 2025, Mas Jatla yasohotse nayo muri uno mwaka muri 2026. Hari filimi Sirira yategerejwemo cyane, Anurag Basu. Iyi ni imwe muri filimi itegerejwe n'abantu benshi. Uretse gukina izo filimi kandi Sirira yagiye atwara ibihembo bitandukanye, ndetse anaturanywa ahantu henshi hatandukanye. Reka turebe bimwe mu bihembo Sirira yaba yaratwaye. Mu mwaka 2021 yatsindiye South Indian International Movie Award nka Best Female Debut muri filimi nka Kiss. Mu mwaka 2022 yatwaye igihembo nka Most Promising Newcomer nyuma yo gukina filimi nka Peri Sandand. Mu mwaka 2023 yatwaye igihembo cya Best Actress muri filimi ya Telugu nyuma ya filimi yakinnye yitwa Damka. 2024 yabaye nominated muri Best Supporting Actress in Telugu. Uyu ni umukobwa ufite impano idasanzwe.